dark by making sure that we deliver fuel. Ogai mar ODM Raila Odinga okono tend Kenya kwanza mondo oweseyo jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod jotelo mamoko kowacho ni tich emosetamogi. Odinga mane lose gwenge ma Masaba mantiere Kuria West County ma Migori osiemo jatend piny William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua kuom rem gayo midhiero mag kodh El Nino masani sando ngima oganda mathoth e pacho kae. Jojuma nigi ler mathoth. E limbe mare mandalari e kaunti ma Migori, mane ochakore kawuono, Odinga ne ochopo e hik maneno wardep machon Masaba bedi marowa, gwego mag Masaba e subkon ma Kuria West. Odinga mane otedi kod mokom jodbura mag ODM ne oseyo tend Kenya kwanza, ma owacho ni tich koro tamo, kendo koro keto mana seyo kuom tend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Sikuna njaa, na kuna ukosefu ya kazi, sivyo? Wakati hii kuna mafuriko, mvua inanyesha mengi zaidi. Pembe Kenya ingine watu wanakufa. Sasa wamesema watu 60 tayari wamekufa kwa mambo hii ya mafuriko. Lakini hawa jamaa wanalala kwa kazi. Sasa wanawacha magavana wanahangaika na kuna pesa wananchi wanataramishwa na maji. Bado wanalaumu Uhuru, lakini Uhuru alienda nyumbani. But what they are asking you to do, tell the president that the cost of living is high. Amwambie rais ama azimwambie rais. Tell the president of Kenya that all these young people are unemployed. Wach makama ne osiko jokanyo moko mag ODM ma oting'o jabon masuna East Junet Mohamed kaachiel kod mano ma wendo Walter Wino mane wacho ni jokenya koro nyaka nen matut. Vile wananchi wanaumia sasa saa ya kujitokeza ili sasa tutetee wananchi. Si namna hiyo? Sasa tunataka kufungua mlango sasa. Tumepumzika. Kama mimi nilikuwa kwa bench, nimepumzika ya kutoa, sasa nataka kuingia kwa kiwanja sasa. Ni ukweli mlipimia baba kura. Leo mnakimbia, leo mnataka baba waokoe. Baba hata waokoa kwa sasa. Wale walipiga kura kule, kwa sasa wakule kiburi yao polepole, alafu huko mbele sasa utakuwa ushafinywa kidogo kwa duka kununua bidhaa, hakuna ya watu wa Azimio na hakuna Wayahudi. Si ni ukweli? Baba wa Kuria wana njaa. Baba ushuru haina huruma kwa Mkuria. Baba gharama ya chakula haina huruma kwa Mkuria. Mafuta wanaleta kutoka huko Arabuni. Hiyo mafuta wanaleta na wanakula rushwa huko. Wanakula rushwa kwa hiyo mambo ya mafuta. Odinga bende twak mare ne okono jo Kenya mondo koro bedi achiel ka wacho ni siasa mag dhoudi ok nyal kelo dongruok e piny Kenya. Kila mara nikija hapa mimi nimekuwa nikihubiri umoja ya watu wetu. Kabila haiwezi kuleta maendeleo katika taifa letu. Sisi tunasema kila mtu mpaka tambuliwe apewe haki yake, ama sivyo? Ogai mar ODM bende nitiere kaunti ma Migori e chako chenro mar ndikruok rumbano mar ODM ne okwayo gendego ma Kuria mondo kodonji e ODM. Hii vile tunataka kujenga chama chetu cha ODM. Sasa mimi nataka vijana waingie ndani ya ODM. Vijana mko tayari? Mko tayari? Sisi kama watu wa ODM, sisi kama watu wa Azimio, sisi kama watu wa hapa Nyanza, Pwani na kila pahali na huko Nairobi na Northeastern, kiongozi yetu ni baba Raila Amolo. Odiochieng' ma kiny Odinga kine limo siptal ma Migori level 4 kod mano mar Rongo sub county kapok oyawa yanga chenro mar ndikruok e ODM e gwego mag Rongo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tend riwruok mar